Агар дар ҷаҳон навбат омӯзгор шавад тира аз бехират рӯзгор. Рисолат ва нақши барҷастаи муаллиму омӯзгор дар ҷомеа аз ҷойгоҳи хоса бархурдор буда, инсон замоне метавонад худро дар зумраи ашхоси тавонманд ва донои замони худ қарор диҳад, ки аз неъмати савод дар мактаб бархурдор бошад. Мактаб парваришдиҳандаи инсоният ва ягона роҳ барои пешрафт ва тараққии кишвар дониста шуда, дар пешбурди зиндагии сазовори иҷтимоии мардум нақши мусбат доштааст. Муаллимро мураббии башарият ва мактабро макони илму дониш ва касби маърифат донистанд. Ба иборати дигар, вазифаи мактаб бинобар рисолате ки дорад, таълиму тарбияи ҷомеа буда абзоре барои берун рафт аз вазъият ва ҳуҷуми норавои таассуб ва хурофот мебошад. Агар мактабу омӯзгор набошад, сатҳу савияи маърифатнокии мардум паст мегардад, ҷомеа ба ҷаҳолат гирифтор мешавад ва дар натиҷаи ин ҳама оромию субот, амнияту осоиш ва муҳимтар аз ҳама, рушди давлат халалдор мегардад. Бо вуҷуди он ки солбасол афзун гардидани буҷаи давлатӣ зиёд шудани теъдоди хонандагон ва дар ин замина таъмиру бозсозии муассисаҳои томактабию мактабӣ, сохтану ба истифода додани иншоотҳои наву замонавии соҳаи маорифи ватанӣ ба стратегияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мубаддал гаштааст. таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ нисбат ба соҳаи маорифи миллӣ масъулини соҳаро муваззаф месозанд, ки дар самти боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳӣ, тақвият бахшидани пойгоҳи моддӣ техникӣ ва дастовардҳои зиёда аз 30 солаи мактабҳои ҷумҳурӣ ва саводу маърифати насли наврасу ҷавони ҷомеа саҳми муносиб гузоранд. бо итминон метавон гуфт, ки танҳо бо доштани мактаби қавии миллӣ ба як ҷомеаи солим ва рушдёфта даст ёфт ва шаҳрванди мустақил боистеъдод, рақобатпазир ва ватандӯстро тарбия намуд. мутаассифона аз саҳлангорӣ ва бетарафии идея аз масъулони соҳаи маориф ва мақомоти маҳаллӣ, баъзе аз шаҳрвандон даст ба амалҳои ғайриқонунӣ зада ба рушди бемайлони мактабу маориф доғ оварда истоданд. ин афроди тамаккор, замину амвол, майдончаҳои варзишӣ, ҳарбӣ, боғу заминҳои вобасташуда, парки мошинҳо ва дигар иншоотҳои муассисаҳои таълимиро ба таври ғайриқонунӣ ғасб ва аз они худ мекунанд. طبق مقررات ماده 13 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و ماده 2 کدکس زمین جمهوری تاجیکستان، زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضای هوایی، عالم نباتات و حیوانات و دیگر بایگری‌های طبیعی مالکیت استثنایی دولت میباشند و دولت استفاده ثمرناک آن را به منفعت خلق کفالت می‌دهد. متاسفانه این مقررات قانونگذاری کشور را برخی از رئیسان شهر و ناحیه‌ها از مد نظر دور مانده و هنگام قبول قرارها آشکارا به قانونشکنی راه می‌دهند. در نتیجه گذراندن سنجش‌ها مطابق نشاندادی یکجایی مقامات حفظی حقوق و پروکوراتورای گنرالی از 10 فوریه سال 2023 در حدود شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌های جمهوری دلایل‌های زیاد وابسته به استفاده‌بری غیرقانونی و خودسرانه غصب نمودن قطعه‌های زمینی حدود مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی آشکار گردیده. یک قسمت آن به حالت اوله برگردانیده شد. چنانچه در حدود ولایت سوخت 268 حالت با مساحت عمومی 35.132 گکتار قطعه زمینی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهرهای پنجکند، گلستان، استراوشان، اسفара، کنیبادام، ناحیه‌های اشت، باباجان غفورов، جبار رسولов، عینی، شهرستان، ظفرآباد، مسجد و اسپیتامن آشکار گردید که حدود 362 گکتاری آن به حالت اوله برگردانیده شد. ماه مارت حدود مؤسسه‌های تعلیمی شهر سراوشان که غیرقانونی از طرف شخصان علایده غصب شدند، پورا از طرف نمایندگان مقامات‌های حفظی حقوق از سنجش گذرانده شد. سنجش معین کرد که از حدود مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر سراوشان سال 2010 در اساس قرار رئیس شهر سراوشان 16 ساتق زمین به شخصان علایده واگذار کرده شده بود. در اساس اعتراض پروکورور شهر سراوشان، قرار رئیس شهر سراوشان که سال 2010 به امضا رسیده بود بیکار کرده شده. 16 ساتق حدود مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 بازپس به مؤسسه گردانده شده. همچنین سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین آماده کرده شد. در اساس مراجعات رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر سراوشان، حالت مقصدناک استفاده برده شدن قطعه‌های زمین حدود مؤسسه مذکور از جانب گروه کاری مقامات حفظی حقوق شهر مورد سنجش قرار داشت. معین کرده شد که قطعه زمینی همشفت بینای مذکور مؤسسه مذکور در مساحت 1600 متر مربع با قرارهای رئیس شهر سراوشان از سال 2010 بعد نفر شهروندان وابسته کرده شده است و با نتیجه سنجش با اعتراضهای پروکوروری 2 عدد قرارهای رئیس شهر سراوشان که از سال 2010 به تصویب رسانده شده بودند بیکار کرده شدند و قطعه زمین و موازنه مؤسسه تعلیمی مذکور گذرانده شد. حالا ما در جماعت دیهات قصه‌ورز در حدود مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 5 قرار داریم. در وقتی گذراندن کارهای سنجشی از طرف گروه کاری معین کرده شد که در حدود مکتب از طرف صاحبکار غنیوف ساختمان آغاز کرده شده است. در وقتی گذراندن کارهای سنجشی معین کرده شد که در اساس قرار رئیس ناحیه رقم 649 از 29
نوامبر سال 2021 به صاحبکار غنیف برای ساختمان آشخانه اجازه داده شده است. در حالت اشغال کردن خودسرانه اشغال نمودن که در آن خودسرانه ساختمان کردن وابسته به کردار همون شخص در علایدگی بهادر شده در حالت اشغال نمودن علامت‌های ترکیب جنایت نسبت نامورده پرونده جنایتی آغاز کرده می شود و برای به حالت اول برگرداندن فوراً سندهای اعتنایی پروکورور امر و پیشنهاد به عنوان رئیس نهایی ارسال کرده شده. در اساس امر و پیشنهادی پروکورور قرار رئیس نهایی مطابق ماده 104 کد زمینی جمهوری تاجیکستان به حالت اول برگرداندن کتاب زمینی خودسرانه اشغال برآورده شده. طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در مقامات اجرایی حکومت دولتی اما اجرایش قرارها از جانب خودی مقامات اجرایی حکومت دولتی پررا و اجرا رسانده بشه. در صورت اجرا نشدن اما قرار رئیس نهایی به حالت اول برگرداندن نسبت اما راهبر گروهی دائم عمل کننده و اعضایان آن پرونده خواهران که ماموری کورپسیونی آغاز کرده شده برای بررسی با رئیس اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با ضد کورپسیون ارسال کرده شده برای تطبیق نمودن چاره‌های ماموری نسبت چنین شخصان. متاسفانه در حدود مؤسسه تعلیمی رقم 38 دهات چلگزی از حدود مؤسسه تعلیمی همچون حدود یاری رسان استفاده برده می شد و با دخالت مقامات حفظی حقوق مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اصفهان این حالت برطرف کرده شده به استفاده مؤسسه تعلیمی برگردانده شد. موافقه سندهای معیاری مربوط به ساحه معارف برای مؤسسه های تعلیمی مساحت های معین جدا کرده شدند از جمله انشاءات های یاری رسان، میدانچه های ورزشی، میدانچه های برای باغکاری معین شده که این همه به پیشرفت تعلیم و تربیت نسل سزاوار مساعدت میکردند. متاسفانه در سالهای اخیر از جانب شخصان علاهیده غصب کرده شدن انشاءات ها و مساحت های با مؤسسه های تعلیمی معین شده دیده می شود. از جمله در مؤسسه تعلیمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به نام احمد جان عبدالرحمنوف می بینیم که اینجا انشاءات های گوناگون سودا با شخصان علاهیده با محکم عادلبای با مساحت 23 متر کوادراتی نقطه فروش گوشت با شهروند زاکیروف نبی جان با مساحت 22 متر کوادراتی نقطه فروش گوشت با شهروند سالیف طاهر 20 متر کوادراتی نقطه سودا با شهروند مولویف اکبر با مساحت 10 متر کوادراتی نقطه سودا معین کرده شده است که اینها از حساب مؤسسه تعلیمی گرفته شدند و این بر روند تعلیم و تربیت تاثیر منفی میرساند. در اصل نقش چهاربینی ها سنجش گذرانده شده معین کرده شد که حدود مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 46 از جانب شکوروف اختیار به مساحت 200 متر مربع غیرقانونی غصب گردیده. هنگام بردن کارهای سنجشی انشاءاتی که در حدود زمین مؤسسه ساخته شده است به حالت اولش برگردانده شده اون زمین به اختیار مؤسسه تحصیلاتی میانه رقم 46 داده شد. از جانب گروه کاری وابسته به حالت اجرای قانونگذاری زمین در ساحه معارف سنجش‌ها گذرانده شده. وابسته به این حالت یک قطار قانون‌ویراکنی آشکار کرده شدند. هنگام سنجش معین گردید که شهروند شکوروف اختیار استقامت کننده شهر کانی بودم برخلاف طلبات قانونگذاری زمین عمل نموده قطعه زمین مؤسسه تحصیلاتی رقم 46 جماعت را در مساحت 200 متر مربع اشغال نموده در 74 متر کوادرات مغازه بنیاد نموده است. وابسته به حالت جای داشته نسبت شکوروف اختیار طبق طلبات کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان قرار داخل قبول کرده شده. قطعه زمین پورا به حالت اول برگردانده شده به مؤسسه تحصیلاتی رقم 46 شهر کانی بادام سپریده شد. در حدود ولایت ختلان 33 حالت به مساحت عمومی 4.93 گیکتار قطعه زمینی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر بختر ناحیه‌های جیهون و 5 آشکار گردید که حدود 1.67 گیکتاری آن به حالت اوله برگردانیده شد. ما بسیار می‌خواستیم که در حدود مکتب یگان خیلی ساختمان علاوه‌ای ساخته نشود. نگی متاسفانه همین حالت روی داد در مکتب ما. من چه در قفای ما می‌بینید بینایی که دیده استوده در درآمدگاه مکتب از طرف یک شهروند همین دیه ما ساخته شد. ما پرسیدیم در کدام اساس ساختید؟ گفت حجت دارن. دیگر ما هیچی گفتن نتونستیم و این روز دیده استادیم که این کار غیر قانونی شده بوده است.
соли 2012 аз ҳисоби заминҳои лисеи рақами 1 ноҳияи хӯросон дар масоҳати 0/100 га дар асоси қарори собиқ раиси ноҳия Самадов Ҷабор дар он мағозаи хӯрокворӣ сохтанд. дар рафти санҷиш аз тарафи мақомоти дахлдор маълум гардид ки қитъаи замини мазкур ғайриқонунӣ буда ба заминҳои лисеи ноҳияи хӯросон тааллуқ доштааст. ҳолати мақсаднок ва самаранок истифода бурдани заминҳои муассисаҳои таълимӣ дар ҳудуди ноҳия мавриди санҷиш қарор дода шуд. бо гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян гашт ки шаҳрванд Мусои Киромиддин Маликович зота ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷамоати деҳоти Калини моҳи декабри соли 2021 нома аз даду га қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Калини деҳаи Очинкидзеро ишғол намуда биноҳои ёрирасони шахсиро сохта ба анҷом расондааст. дар асоси амри прокурор қитъаи замин ва сохтмони худсарона ба ҳолати аввала баргардонда шуда қитъаи замини мазкур ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 43 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ супорида шуд. дар асоси амри прокурор мутобиқи моддаи 104 кодекси замин қитъаи замини худсарона ишғолнамудаи шаҳрвандон ки дар ҳудуди мактаби рақами 12 буд мо инро ба ҳолати аввала баргардонда ва муассиса ҳамроҳ карда дода шуд. барои пурра ҳаматарафа ва натиҷанок гузарондани санҷиши ҳолати роҳии қонунгузории замин дар қисмати оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳои соҳаи маориф гурӯҳи кории байни идоравӣ таъсис дода шуда дар ин самт санҷишҳо гузаронда шудаанд. санҷишҳои гузарондаи гурӯҳи корӣ муайян намуд ки аз ҷониби баъзе шаҳрвандон заминҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ худсарона ва ғайриқонунӣ аз худ карда шуда ба заминҳои назди ҳавлигаршон ҳамроҳ карда шудаанд. бо мақсади бартараф намудани қонунвайронкунӣ ҷой дошта ва заминҳои ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани шаҳрвандон ба миқдори 478 метри мураббаъ унвони раиси ноҳия амр дода шуда заминҳои худсарона аз худнамудии пурра ба ҳолати аввала баргардонда шудаанд. соли 2008 қитъаи замини муассиса аз тарафи шаҳрванд Одинаев Бадриддин бо қарор раиси ҳукумати пешина Исмоилов забт карда шуд барои сохтмони мағоза барои ашёҳои хониш, аммо замини назди мактабиро барои сохтмони бинои истихоматӣ истифода буд. дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 18 ҳолат ба масоҳати умумӣ 11.3 гектар қитъаи замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хорух, ноҳияҳои Ванҷ ва Шуғнон ошкор гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуд. аз соли 2010 тибқи қарори собиқ раиси ноҳияи Ванҷ сертификати истифодабарии замин гирифтам. баъди санҷиши прокуратураи ноҳияи Ванҷ маълум гардид ки 6 сотиқ замини ки ман истифода мебарам аз ҳудуди муассисаи таълими миёнаи рақами 3 будааст. баъди санҷиш бо амри прокуратураи ноҳия ман ҳамин 6 сотиқ заминро баргардонда ба муассисаи таълимӣ меспорам. дар ҳақиқат заминҳои собиқ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 деҳаи ҷовидони ҷамоати деҳоти ҷовидон аз тарафи шаҳрвандон Шоев Ғайрачо ба миқдори 15 сотиқ, аз тарафи шаҳрванд Маҳмадшоев Нуралишо ба миқдори 10 сотиқ худсарона ғасб карда шуданд. ин далел аз тарафи сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ошкор гардид ва ба омри прокуратураи ноҳияи Ванҷ ин заминҳо ба мувозинаи шӯъбаи маорифи ноҳияи Ванҷ баргардонида шуданд. гурӯҳи кории байниидоравии ноҳияи Ванҷ ҳолати истифодабарии қитъаҳои заминро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Маҳмадалло Абдуллоев санҷида баромад. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки сокини деҳаи бовуди ҷамоати деҳоти Маҳмадалло Абдуллоев Азорабеков Назирӣ 10 сотиқ қитъаи замини ҳудуди муассисаи таълимии рақами 16-ро дар асоси сертификати ҳуқуқи истифодаи замин ки аз ҷониби собиқ раиси ноҳияи Ванҷ дода шуда буд истифода бурда истодааст. дар асоси амри прокуратураи ноҳияи Ванҷ 10 сотиқ қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонда шуда ва муассисаи таълимии рақами 16 баргардонда дода шуд. дар маҷмӯъ дар рафти санҷишҳои прокурорӣ 7 ҳолати қонунвайронкунӣ ошкор гардида ва бо амрҳои хаттии прокурорӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуда ба таваззуни муассисаҳои дахлдор гузаронида шуданд.
موافقی ما در 15 کد زمین جمهوری ترکستان با قیدگیری قیده زمین و حقوق استفاده بری قیده زمین طبق قانون جمهوری ترکستان درباره با قیدگیری دولتی مال ملک غیر معقول و حقوق آن عملی کرده میشوند. اما از جانب شهروندان علایده طلبات قانون مذکور رو بر علاوه ویران نموده دیده دانسته قیدهای زمین مؤسسه تسهیلات مانع امیر و غیر قانونی و خودسرانه اشغال نمودند که حالتهای مذکور از جانب گروه کوری در اساس امرهای پروکوری قانون‌کننده مذکور برطرف کرده شدند. گروه کوری از جانب پروکراتورای ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس داده شده. در آن از حساب 8 هکتار 20 زمین 60 سوتق زمین ساکنان ناحیه شاهنان غصب نمودند. با امر پروکراتورای ولایت مختار کوهستان بدخشان 60 سوتق زمین به توازن لیسه برگردانیده شد. زمین 13 سوتق را با قرار حکومت نوحه شاهنان جمعه جمعه حجت‌هایش را گرفتم برای خانه ساختن. بعدتر معلوم شد که با قرار پروکراتور ولایتی همین جایی که من برای خانه ساختن را گرفتم معلوم می شد که این در حدود لیسه کسبی آموزشی رقم 77 دخل دارد. من همین 13 صادق زمین را با امر پروکراتور به حالت اوله برگرداندم. در سال 2014 سابق رئیس شهر خاروخ به من قطعه زمین در حدود مؤسسه رقم 11 جدا کردند. طبق سنجش پروکراتور شهر خاروخ معلوم گردید که در حدود مؤسسه ساختن خانه استقامتی من بوده است. با امر پروکراتور شهر خاروخ قطعه زمین رو به حالت اوله برگردانیدیم. در حدود شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز 14 حالت به مساحت عمومی 2.97 گکتار قطعه زمینی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه‌های فردوسی، سینا، شاهمنصور، اسماعیلی سامونی، ناحیه رودکی و شهر وحدت آشکار گردیده به حالت اوله برگردانیده شد. تا سال 2000 همین زمین‌های مکتب من چخلی که دیده استاد همین زمین‌های مکتب رو به آدما فروختن و یک قسم زمین رو باشه به مسجد فروختن که حالا مسجد در حدود مکتب وجود دارد. امروز در نتیجه کاربری مقامات‌های دخلدار از جمله در گیمنازیای روسی تاجیکی به نام پوشکین بینای تعلیمی که چند سال پیش گرفته به عبادتگاه تبدیل داده بودند با قرار رئیس ناحیه با مؤسسه تعلیم برگردانده شد و در این مؤسسه تعلیمی علاقه دو صنفخانه کلانی بر هوا تشکیل کرده شد. ضمن سنجش حالت ریاضی و اجرای قانونگذاری زمین در حدود مؤسسه‌های تعلیمی از جانب گروه کوری معین کرده شد که در اساس قرار رئیس ناحیه رودکی از 3 اپریل سال 1998 تحت رقم 419 مساحت 10 سوتق قطعه زمینی گیمنازیای تاجیکی و روسی به نام پوشکین از توازن مؤسسه برآورده شده و ساکنان محله برای بنیاد کمیته محله داده شده است. بعدا قرار مذکور را اساس نموده ساکنان محله در این قطعه زمین برای خودسرانه مسجد 5 وقته بنیاد نموده اند که ضمن سنجش حجتگذاری آن معین گردید که یک قسمت حجت‌های آن به طریق ساخته‌کاری آماده گردیده به اصل واقعیت موافقت نمی‌کند. پس از آشکار گردیدن حالت مذکور با عنوان رئیس ناحیه رودکی جهتی با توازن گیمنازیای تاجیکی و روسی به نام پوشکینی جماعت شهرک سامانیان ناحیه گذراندن و بینای خودسرانه بنیاد نموده شهروندان و من بعد این بنا را همچون صنفخانه تعلیمی مهنت استفاده گردیدن امر ارسال گردیده است. در حدود منطقه رشت 17 حالت به مساحت عمومی 2.73 گکتار قطعه زمینی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه‌های تاجیک‌آباد، لخش، نورآباد و سنگور. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 375 خواننده تحصیل می‌کند. این منطقه که شما می‌بینید پیش میدانچه ورزشی مؤسسه بود که در اینجا پیش مسابقه‌های ورزشی از منطقه در اینجا برگزار می‌گردید. از طرف ساکنی همین دهه غصب کرده گرفته شده است و در جای آن خانه استقامتی بنا کرده است که شما مشاهده میکنید. اگر همین میدانچه مؤسسه باز به حالت اولش برگردانده شود فکر میکنم که باز هم شرایطی درس های تربیت جسمانی و آمادگی دفاع حربی در مؤسسه باز هم خوبتر می شود.
дар ҳудуди минтақаи Кулоб 18 ҳолат ба масоҳати умумии 297 гектар қитъаи замини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Кулоб, ноҳияҳои Фархор, Мир Саидалӣ Ҳамадонӣ, Ховалинг, Тимурмалик ва Восеъ ошкор гардида ба ҳолати аввала баргардонида шуд. як гурӯҳ бошандагони маҳаллаи Чихролуки ҷамоати Саймин Раҳим солҳои қаблӣ як қисми замини муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами чиро ки дар ҳаҷми 10 ё зиёдтар сотих бошад гирифта машин сохта буданд. дар вақти мо ба кор омадан территория мактаб ай 7 гектар буд. 5 гектари замини мактаб ба хоҷагиёи қонун тақдим карда шуд ки ҳозир 2 гектар замин ба мактаб мондагиай тамом. имрӯз дар ҳудуди мактаб ҷои иstiqomatӣ додаанд. ҳудуди мактаб пештар исмиш амбулаторияи қишлоқӣ буд, байн ҳама боғ буд. ана имрӯз аҳвол ниҳоят душвор аст. ҳазор қариб 200 талаба кардем. дар маҷмӯъ аз ҷониби гурӯҳи кории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар миқёси ҷумҳурӣ 378 ҳолати ғасб ва ғайримақсаднок истифода шудани заминҳои ҳудуди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар масоҳати умумии 57,125 гектар муайян карда шуда, масоҳати 6,6 гектар замин ба ҳолати аввала баргардонида шуд. айни замон ҷиҳати ҳуҷҷатгузорӣ ва ба ҳолати аввала баргардонидани қитъаҳои замини ғасб гардида, корҳои фаҳмондадиҳӣ, тафтишотӣ роҳандозӣ гардиданд. баъзе масъулони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ин соҳаи муҳимтарини давлатиро ба манбаи даромад табдил дода, ғасб ва фурӯши заминҳои назди мактабиро ба роҳ мондаанд. мактаб ҷойгоҳест ки ниёз ба дастгирии тамоми ҷомеаро дорад. масъулини соҳавӣ ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои кишвар бояд ба мақому мартабаи муалlimу мактаб арҷ гузоранд. пойгоҳи моддӣ техникии мактабҳоро ҳамчун як даргоҳи муқаддас ва дахлнопазир пазируфта, онро ҳифз намоянд. дар ҳалли мушкилоти соҳавӣ, боло бурдани саводу маърифат ва илму дониши насли наврасу ҷавон саҳми сазовор гузоранд. зеро мактаб дар тарбияти ҷавонон аҳамияти ҳаётӣ дорад ва асоситарин ниҳодест ки онҳоро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамун месозад. рушду тараққӣ кардани ҷомеаи мо аз сатҳу сифати саводу маърифати ҳар як сокини ояндасози кишварамон вобаста аст.